Dame i gospodo, dragi prijatelji, velika mi je čast i zadovoljstvo što sam danas ovde na Zlatiboru i evo vidite ovde, ovo smo postavili da... Može li, Maro? Krenimo to dole, tako, da možda zaključiti. Još, dobro, još. Da se prekskimo i ona bol, da dođemo na otvoru. Idemo Bobe, idemo da drugi. Podržavam gondolu zato što svaki zdravorazumski građanin Srbije mora da podrži nešto lepo. Pa osoba koja non stop govori kako non stop treba da gradimo, da radimo, prva bi trebalo da podrži nešto lepo. Ovo de facto jeste lepo. Pa ima li šta lepše od gondole koja će voziti 9 km? 25 minuta, ja sam čuo, trajaće to uživanje iznad Zlatibora, iznad Ribničkog jezera, sa uživanjem posmatrati ove bogom dane predele. Ima li šta lepše? Normalno je i kućno je vaspitanje podržati nešto ovako korisno i lepo što će dovući i strane turiste i domaće turiste da Zlatibor, da još zlatniji postane i bogatiji i lepši. S druge strane, ja sam predložio opštini Čajetina, ja ne znam da li se to usvaja, da ta vožnja od 25 minuta samo malo se obrza, pa da vožnja traje tačno 24 minuta. Evo, nakon 3 godine ponovo se nalazimo na početku i zato smo se okupili da pošaljemo poruku otuđenoj, odnarođenoj vlasti u Beogradu, oličena u jednom čoveku, u van institucionalnim jedinicama, okvirima Srpske napredne stranke i da ih pošaljemo poruku da poštuju Ustav ove države, da poštuju zakon ove države i da ono što je neminovnost i što je naša potreba, želja, opšti interes, da ne sprečavaju, da ne odugovlače i da nam ne vređaju inteligenciju i ne prave štetu državi Srbiji, prave štetu građanima opštine Čajetina, prave štetu turistima, prave štetu investitorima, tako da je ovo poslednje upozorenje od strane opštine Čajetina, od svih građana ovde sa Zlatibora, da nam do Vidovdana donesu dozvolu, jer mi nećemo odlaziti za Beograd do dana opštine. Zašto spominjemo Vidovdan? Upravo 30. juna je dan opštine i naša je želja da dobijemo sve građevinske dozvole za dan opštine, da ne bi ulazili u određene probleme sa Srpskom naprednom strankom i ljudima koji vrše vlast u ime Srpske napredne stranke, a ne u ime državnih institucija. Mi hoćemo, evo na ovaj način još jednom da pokažemo humorom, satirom, olovkom, da se borimo za svoja prava, a ne nekim drugim vidovima borbe. Ako nas budu naterali na to, primorali, mi ćemo sigurno krenuti u tom pravcu da dođemo u Beograd, da zatražimo građevinsku dozvolu i da uspostavimo narodnu vlast, a ne vlast jednog čoveka, jedne političke partije.